主啊，是的，你是创造主，神啊，我们真是要再次来感谢赞美你。你对神说：“神啊，救我，帮助我，医治我。”所以用这首歌当做我们的祷告，用心灵来继续的来赞美他。哈利路亚。你真配得荣耀，配得尊贵，主我举双手敬拜你，我要顺从你生命的
给我们的好朋友。好，在右看中没有碗筷的那个，我们这个朋友在前面哈，前面有碗筷，请那个我们的好朋友好到这边来拿哈。好，我们再强调，我们先把我们都让给他。我们一起唱阿弥陀谢饭歌，弥干夏的嗨，弥干夏多比尼波诺阿玛，巴伊尼基索多萨达欧里，巴欧里根努比索多阿鲁玛奈，阿赖古多拉萨西尼阿拉。耶稣，我们谢谢你的恩典，让我们在早上领受身体能够健康，也保守我们在下午的节目活动都能够顺利。在领受这个饭食之前，感谢祷告，奉到耶稣基督的名，阿门。记得要走动哈，要走动哈，不要停在那边哈，不要停在那边。拿到之后，拿椅子坐下来哈，拿椅子坐下来。Karena malah besok ambil tenaga kan tim kemaluan besok hal. Tapi saya bilang hal. 我在这里看有没有走动，有哪是走对吧？你到那就开始走动了。这是玉城教会的太师堂。啊，不要走动哦，我在这里看了。我告诉各位，站着吃很快就饱，坐着吃，拿完点了菜，把椅子摊开，坐下来吃，这样就不会胃下垂啊。
Roman yang berkelayan, gereja Indonesia Roman, tapi itu tolong yuk lawan ini, ada kalau kita punya rumah tu, sekolah ini masih mau depan seksual, nanti gereja ini, kalau kita ada yang itu, mau ada yang bisa kami rumah, atau tempat gereja itu tahu dia, anak ayah kami rumah, itu ada yang berhasil itu, ini, apabila mereka itu malam saya mau dia itu, memang awal macam-macam kalau kualitasnya. Saya mama ini mati untuk kamu toko, oh dan yang menaik dari kenaikan itu. Dan kalau saya santapan Yesus Kristus turun, amin. Apa hal omiyong, ayat tulis. 还有没有？阿妹，圣诞快乐！不对呀，你刚才讲 Merry Christmas， 来再一次 Merry Christmas。耶，我们很有默契哦。我问你们，今年谁最大？没，那个猪最大，有没有？那个不是故意的哦，真的很大，因为今天我们要庆祝耶稣的生日，啊。在中的每一个人今天都要表演。好，要叫上来表演啊！预备，开始。好，这边开始啊，看哪边比较厉害哦。有那个黑糖哦，吃了一定会很甜哦。这边开始，预备，嗨！嘿，嘿，预备，开始，全部！谢谢各位。好久没有听到这么热烈的掌声哈！我们今天的节目很多，但是我们挑最精彩的16个节目哦，因为那个 TVBS 的记者很多哈，还有那个东森的，我到了哈，还有从那个加州来的哈，还有沙特阿拉伯的也来了，啊，我们期待他们的节目。好，我们第一个节目主日学的7的歌舞。再次掌声欢迎歌舞青春！有请。怎么样？好，我中间插播哈。下一个节目是中年组的请准备。如果你们有伴唱带 CD 哈，请尽早到你的那个音控哈，那个马太长老这边啊，早点提供。记得要标明哈是哪一个节目，不要放错袋子。你们要翻滚啊！
谢谢。好，来排队，快点，排队。来到这里，在这里不是排在那里。来，快点。好，我告诉你们哈，这个舞谁来排的，知道吗？张浩安。好厉害！你是不是平常在学校都有跳舞？啊，这样。那谁是你最好的搭档？李宗翰啊，刚才没有好好表演啊。好，回去找到班长，我们谢谢他们。好，第二个节目是中。你要怀孕身体，他的名字叫耶稣。当天使加百列奉差遣到加利利的拿撒勒城，有一位童女叫玛利亚，那里天使到她家，对她说：“蒙大恩的玛利亚，蒙大恩的女子，我问你安。”玛利亚因这话很惊慌，反复思想。问安是什么意思呢？天使对他说：“不要怕，你在神面前蒙恩，你要怀孕生子。”玛利亚说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使说：“圣灵降临在你的身上，至高者的能力要保护你，因此你要怀孕。生子，圣子必称为神的儿子，要起名叫耶稣。天使就离开他们了。约瑟在梦中遇见天使，天使对约瑟说：“你要娶那位女子为妻。”这时候，约瑟也玛利亚的产期尽了，因为找不到客房已经满了。因为老板今天很高兴，赚了很多钱。玛利亚的登场已经到了，他们就要到旅馆去，因为旅馆已经满了。他们约瑟跟玛利亚的紧张，他们就到旅馆找一个好的一个住处。他们就在马槽里休息。那个伯利恒的牧羊人夜间看着星星，主的荣光照射在他们。天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大好的信息，就是关乎万民的。就在大卫的城里，有一位救主耶稣降生。”牧羊人看到一颗大星星，感到很惊讶。听说在伯利恒城有一位救主降生，他们就一定要去，带着羊赶羊群去朝见耶稣。当下有3位博士看到一颗东方的大星星，牧羊的博士就这样像在伯利恒，他们也是很惊
张，想要积极的去看耶稣的降生。他们已经到了城里，他们已经看到大卫的城，大卫的城有星星照射在这个城里。玛利亚跟约瑟就在马槽里，他们看到耶稣基督已经在马槽里，包着布在马槽里。他说：“天使天兵赞美神，在至高之处荣耀归于神。”我是就拿跟牧羊人就拿一些礼物跟香料给玛利亚。有天使天兵赞美神，在至高之处荣耀神，在地上平安归于所喜悦的人。哈利路亚！好，Armadillo tunggu somen.服务的打瞌睡。好，现在呢，我们的朗读比赛要开始了，我们交给我们的菲林长老。好，我们现在呢，进行第一阶段的青年跟青少年的朗读比赛。好，我们请前面6名的青年跟青少年请出列。1号张浩平，来进行抽签，长麦请出来，不要浪费时间，快点。2号高大卫，请 stand by， 按照顺序。3号。哇，他们好多的酒哦，满天都是哦。来，再转一圈。差不多了。可以啊，Yeah.
动作啊，没有那个能耐不要随便学啊。预备，好，看他们的脚哈。预备，看，两位高。朋友来，你是要介绍你的水吗 ？Water。
基本上
kaulahanmu, bahwa saat naai kaanau-an, napagkakan, kakakitay, isa kita imakikin. Kanya, katulong satu, ina to, mama ato, ina at malulun manukay natari. Ito ina walang mo mama ato na. Pati paluso kan mo ina nina ini ina namin. Sudah kita lima selesai akhir. Untuk manai kami. Ini satu. Kita naga itu kamu. So, kakak ini. Ada maaf. Iya, itu manai kamu. Ini satu. Malam itu ulah itu kamu tuh datang. Kakak. Tak nada itu kamu. Sudah kakak. Sama dia itu. Tak nada itu kamu tahu. Mak kamu. Besok dimaafkan kalau kecil.
说让小孩子到5岁啊，要禁止他们，因为在天国是像这样的人，所以我们为了要进天国，我们今天要变4岁，全部的人，不管你大几岁，你现在就4岁。好，我问你们现在能几岁？4岁。对，聪明的小孩。刚刚我们坐太久，所以我们要起来运动一下，每一个人都起来，赶快哦，屁股。好，等一下哦，各位小朋友注意看哦，要看，这样不行。好，要看我们上面这些人，还有跟我一起做哦，好不好？现在你们几岁？4岁。不可以害羞哦，小朋友都不会害羞。看人，谁怎么好？好，可以好。好，注意看哦。红苹果。一起走。红苹果，红苹果，圆圆的红苹果，香悄悄。
兄加油，以攻为主。叫的特别卖力哦。还有，好，我们谢谢。扭屁股，扭屁股，扭屁股，扭屁股，哎呀！哎，我们那个林接受就厉害哦。
谢。好，到目前都没有人错哦。耶！ 脚痒的没关系，我们现在有大会5号。
也好，让他们跳舞，身材就会减肥。来，扭扭腰，跳。赶快热身啊！叫我要跳哦！哇，这个多整齐啊！简直可以访问大陆了，这个。可以。耶！还在做，还在做呢。当地批评那些机会嘛，这个sabawa di Buana no sabawa di tadi di Nakalayan saka unia kita iso kali kumamanglat ko di Nakalayan unia haitaan iso kali kumamahaitan ko di Nakalayan andiya matai sabaw inam bang sabaw siwa tusin 还有一个。Pakala ito dinatili ko sa pakaula kapuanan ko nanon ka Magsel mo sanat ako sa ay sa katihin at iwanay kapang o kapasi ay kapuanan kuya papakaula Iyawa no lapang atay sa ka ako at kasal ko na mapakaula umapakaula at makinig ko natalaan at tamdaw圣诞节快乐 Merry Christmas. Punya di pakapanaan ako di papupuntan ako kamuanan ako ya di sanginan namo suar ako inangan namo temak ako di hatian animi amilo
kami kapun ko palihakayay agawa takuanan Pilipi sabang tepat ketukan kasiwa atau sier ya saya kata kalau saya papoto itu untuk kawan tataan ko tangkaw society menko uyong tinggali kumisa pangaay tiraton ito lang nila away kutno nila lalong nila nito so kawan Yakob nakatay kapang katusan ko at nabundang at sir Pero sa bawto, karaan, kakaway sa tilis, mamamapata. Upang sinasaya ang Saudi, kawang suwarno, kawas ko, sa sorry. Mataya ang Saudi, kawang ipapulian mo, kawas sa ito, ko, kakayan nila. Tak patay ni ito at mapanggot ko kawan masa mamalay at iba. Dawahani o ikilay. O ikilay. Ito saos. Amen. Saya kecil. Patang saya sabaw.耶！兄弟姐妹，圣诞快乐！每人回看。Sagatayaran ko kimato sa takwanan di. Umami tulor sing na takwanan. Ta, ito adua to kakuli awir to alina sing ra nikaput di takwanan. Umatayaran to sa takwanan di. Umama kahima ko no wama ako ningra. Yohane sabaw to sa sabang to sa pro era ko nam pesir. Amen. 好。马面妹，在地震，在地上。 Kumiham-hamay di takwanan ang pampaw di. Kumiham-hamay di takwanan. Kumiham-hamay di takwanan di. Kumiham-hamay tomi turay. Takwanan akawan. Matay. Utep at subang sampaw di. Subang purok urit.哎。 哎呀！这你太太说加油！来走。好，他是安布干嘛开？ Nanuya akalong sato tingrato mama aku ina ningra matukaso minukay inadari ito oras tingrato no mama aku ina pakibaro to hanino ina ningra kunini atma ni loka sakatusa sabang ipapura iratutay ako siya.这个灯光下，因为他们要以浪漫的气氛。好，在40年前，也是07年离开家乡，来到陌生的都市。那是一段泪水和喜乐交织在一起的历史。
我都没有那个。像是没有阳光的我们，保护没有只剩到人儿的地方，路灯没有照亮唯一是难得的方式，我就在这里。
我们啊，基督，一路拜后，一路上加速，来了基督，阿努一路爱主基督，那乃巴布西姆基督，我啊，阿尼尼萨杜，阿瓦萨基督阿尼鲁盖，伊拉基督伊鲁马桑加库。Wah, nunggu rumah. Awas itu. Lalu sama bantu aku. Sama itu. Lalu itu bersamamu. Oh, hayo, ya hayo, hayo, ya, iya.这叫什么木具啊？话剧一点也不像啊。这也不像。